Chamgee tugul. Atojoge eng saitab korage nekakekone Jehova siketuye. Amache kengalal eng yu kengalale lesson nebo quarter nebo somok. Eng noto kemeche sikengalale akobo kitabutab Epesoek. Eng yu ketinye kiboitinikab Jehova chekakosoman chitugul ako ndochin tamirmiriet netilil sikobit kituyegei akoek lesson agenge nekimuche kenyoru tugul eng kibagenge. Ko ameche kemwa kele king'ong'o chekemite yu. Ko ngataune ane kekureno Lilian Maswai neamite emetab America eng olimbo Minnesota akabunu Asekero eng Uasin Gishu. Ko ameche atach tupchenyu nekitetegei eng yuto tuwai sikomwagei. Chamgee chamanikab Jehova, kainaikchu ko Evelyn Torus, ami Minnesota kou yekakomwowok Lilian, ako abunu Koyo, Kaptumo. Koyotin. Haya, kurubei ko Aramaru. Chamgee chamanikab Jehova, kainaikchu ko choto kaokas Stephen Aramaru. Amite Minnesota akabunu olimbo Kansel yang Eldoret. Kongoi kurubei Pastor Nyalile. Akatok kiboitinikab Jehova ak chi age tugul nekasech ane abunu Lesos akami Minnesota eng America. Kongoi mising. Atoje Pastor Chemagat. Kongoi Lilian. Ngakatak chamanikab Jehova tugul ngainetab Jesu ole chamgei. Kainet ko notok Samuel Aram ngeti Chemagorin. Kongete olimbo Chepsiro ntui koin akamite North Carolina eng olep America. Kotokotin. Kongoi mising. Yote nekirubei ko kemeche siketau kesome kebe ketuye tugul eng kibagenge eng saet kondoiwech Pastor Chemagat. Ongesa. Kakiweke seremushek kokeny kamuktanen yo Jehova. Sikobit ketebe kelyekuk. Yaat ng'olyong'ung asikosopcho sobonwekyok eng tugunetab kuting'ung. Yekiwenye sirutichu Jehova kokisom tamireng'ung netilil sikobit kokuyewech. Siyekakikesu boisionik kemwa kele kami iman Jehova kobotech. Ikirikyini saisiek chep Sabato. Kongetach borotet nebunun eng kamung'et neisuldaat eng sarunet nemiten orititab Jesu amu kisomen Jesu nekatyokindenyo. Amen. 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 Kongoi mising. Ara anyun eng lesson neking'olole rani ko netougei wikini nyone ako quarter nebo somok neking'olole kitabutab Epesoek nekisire Paulo. Ako ng'olole eng yutok Paulo ole kisubtoi Jesu eng betusiek chetindoi tiemutik. Abwoti ale chitugul eng agenge eng achek kotinye tiemutik cheikere. Ko yutok yu chi age tugul komite oret neiborun eng yu ole isubtoi Jesu amu ngomito Jesu komukoksei ki age tugul. Ako ndauwen anan ngolion ko inendet nekimuchi. Ara anyun kito agenge nekakere eng yu nekataune Paulo ko kilya sikosirchi barwet biikab Epesoek. Ko kakiker eng yu Paulo ko ki kasubindet nekibo Jehova nebo Jesu ako tikenam ak inendet kerat. Ako kikiwirchi kapkemeyot eng yun anan ko kikirat. Ko yekirat komite koratat ko makobwat koker kole kanyalil eng yundo. Lakini kibwat sobondanyi mising akobo biikab Epesoek amu kikakolya. Kikakwo Paulo yundok emonito bo Epesoek ko ki emetab ngeba nguno ku America kemuchi kele mite Iowa, Minnesota. Ko ndakiba olimbo Kenya kelen Uasin Gishu keba ano ko nguno ki emonotok akomi taonit neo. Ko ki taonini ko kitinye biik chekinekit 250 chekimite yu ako kikakonyo Paulo yutok yu kou Mombasa. Ngaker ko amu kibwone melisiek koibu tuguk chebunu emotinwek alak kobwone oratinwek chebendi ngebwat oret newendi nenyone kotokosu akoi Nairobi komi alake chebendi ano. Ko ki oret nekibendi
kibune biik chechang yani komiten nguni oret. Ko ngile ibwat kekerke tugul amu akot eng Eldoret komi oret newendi Eldoret, komi newendi Kitale, komi newendi Nandi, kowendi ano. Oratinwek chotok tugul ko chang biik chebwone lakini ko chang tuguk as chekisubi biikab emonotok kitindoi cheptalelisiek chechang. Ko kikakonyo yu Paulo asikobit kokil bichu akonet akobo Jesu notok kinyo akome. Kosir askari amu eng katugul kesirchini ngisir barwet isirchi chito itinye amune. Ko ngiker eng yu kele ki amune sikosirchi. Ko kale Paulo kiker kole yani nyaluliotin, imuchi tuguchu tugul chenyalili komuchi konyalulso kot komakomuchi kolya, kot komakomuchi koker Jesu nekikakomuch kokochi kamuket. Ako kristianik age tugul ko saa yote kobwone tuguk cheu set. Ko barwet nekasir Paulo eng yu kokasirwech akot akicheket sikobit kelya kesich kamuket. Ko kisirchin Paulo anyun barwanatak. Ako eng yu komwa kole kichang cheptalelisiek chechang chekikakomach kochut kayanet chomyet ab kayanichu olibo Epesoek. Ko notok anyun nekasirchi Paulo kole siakil ichek asikobit malulyo bichu. Ako kokochi konet akobo kayanet kakuyet nebo Kristo. Kole kakuyetab Kristo ko kekonyit ak kiit kele bo iman. Bo komonut alake wa Kristo, mami chichak omite tugul. Ko akot achek eng yu kemi kanisa anan kemite koyu anan ole imite inai ile Mkristo age tugul kobo komonutiet. Ak anyun kokeny kekirinda atebosiek cheyachen chebo tamirmirik chemite chebwone. Ko atebosiek chotok ko sikeng'ege kenyoru atebet nemie nekinyorune kokakinyan Kristo. Ko kinet kora kole kakuyetab kesob ko kemeto kipsobchigei ak keeku chito agenge nemite kanisetab Jehova. Kayeku kou kele eunek siyok ko agenge tugul. Ko notok anyun kikochi tuguk ngele ang'wan kole konetkei koek kayanik. Kayanik ko bortab Kristo. Ko kuyo kakimwa kele eunek ak kelyek ko kergei ak itik tugul. Ngometindoi kelyek anan ngometinye konyek koui kwai eunek tuguk cheyoe konyek. Ko kibagenge kokonech kimnotet eng yotok kechomegei. Ichek chekalutab Jehova kosoptos tinye kiker eng kikinyokomechi Jesu eng Calvary. Ako ichek cheng'ete cheikeni Jesu, chekikoyan Jesu kotinye kayanet nebo Jesu nelene nyone amu icheket ko kimwoito ano eng Nandi yani no meche kitun chito anan meche kotunis chito kokeni mureretab Kristo amu ikenishei inget ile meche sikoit ne meche koit igorta nebo kaniset nenyekituitose nebo koiket. Ko notok nekingosire Paulo ko kameche kokil bichu sikolya sikosich notok. Komwa anyun Paulo eng ng'oliotab metit eng wikini kesomani boisionik 18 koite 18 akoi 21. Amache asir amu makimuchi kesoman tugul boisionik 19 koite 13 akoi 20. Boisionik 20 koite 17 akoi 18. Epesoek 1 koite 1. Epesoek 6 koite 21 akoi 24. Epesoek 3 koite 13 ak Epesoek 1 koite 1 ak 10. Ko ng'oliot nebo metit nekinyorune yu kobunu Epesoek 1 koite 1 akoi 10. Notok nekile ng'oliotab metit ko kakoborwech ung'otiet nebo makikenjin lakini osoman eng yotok si okas komie. Koui chomyenyi nemie nekichop eng inendet akoi tonunet nebo ripsetab betusiek cheyomegei sikoyum tuguk tugul eng Kristo
tuguk chemi kipsengwet ak tuguk tugul chemi ng'ony ak inendet. Kasiaelewan ya mukaskaieleza na Kiingereza kala yani tukutuyo tuguk tugul en Kristo. Tuguchu tugul choyookse kokiyochi Jehova sikobit kolya kotuyet. Ko ye kakemwa eng yoto ko konoto nekinetech lesson netai akobo kele ibu mureretab Kristo icheket chetinye kayanet en Kristo kotinye kolya koiku barwet nekisomani neibortoi lilindo neibortoi kayanet. Nguno ngele imite ile imenye konae biik kole ii chorwet nemie ngomatinye beek komalen kiruitosi yai buch amu agoi komokotwek chetindoi ikon itoreti netinye anan akot amarerun ki amu yoe Jehova nemie neimukakse. Konoto tupchosiek chok nokere ale ing yu kokinetigei. As kongebe betut netai koking'olole Paulo amdaet akobo amdaet. Ko ne nekiinet mising ing yu kale Epesoek ko ki agenge eng kanasosiek chechang kou yo kamwa ale kichang biik. Ko kichang tuguk chekiyookse eng yu ako kimeche Paulo kocheng alamalit sikwamta bichu koek kabarunet nenyoru biik somanet akonyor konai akobo Kristo. So kinyu kokisoe biik munguishek chechang chekiboto alak chekikure Artemis ne notok ko kole kiribe taonit ko kikakoyan biik koek ne cheptalelit neribe nganaset ko kikitorori mising. Ko kiroisi koyan biik ile kakolya kakobir ropta kakolya lakini makoiman. So saet nekibo kikere ile kibit biik akowendi komutyo makikere amu akot nguno ngiker lagokchok kokere tuguk chemite emet kele kararan inget ile makiibu tuguk chesamisen mising kinyite tuguk cheonyinyen mitamtamu kuyo mite Halloween keame ne ko tuguchuto chekere ile ki betusiek chekisire Paulo lakini komite betusiek kesomani yoto. So kisoe biik tuguchoto lakini kokibeti. Ara anyoni ing yu ko ne netos kinyorune kele kakinetkei. Mwae Paulo ing yu kole kiyai ing yu kisome sikolya sikotuyogei ngo yautik ngo ne komakokere amu kicham kelen chu yani lemek kolya lakini ing yu ngesoman boisionik 19 akoi 20 komi maswali nekateb kole ne kit agenge nekiyai kobit koiwech akobo Kiptaiyat Jesu eng Epeso. Ing yu kokimite biik chekiyene chepsokeyinik kiyote sokeyonik ing yu kong'orse ak nganaset ko kiibwa akichek bichu amu kiingen ng'alekab Paulo kiingen Kristo nyekole akichek ameche kole kokimi age nekitindoi oik kong'ololchi kolech komong oik eng noto koking'et oik akorus bichu ipkong'et yani koborye komanda kachi ngoroi bichu kakalen kaoek as kokinye kakomanda nyu kokiyach konetkei biik koker kole anga makituitos atebetab nebo cheptalelisiek ing yu ak ng'alekab Kristo matuitos kotko matuitos. Ko ngap sait age kemite kimach yani imite nusu ko yu komeche konetech abwoti ale lesson ngipkeitore lesson ini abwoti ale asome koek saet akoek kito nekimuchi kenai amu maburukoksei kayanetab Jesu ak tuguk chebo ing'ony. Yoche ing'alal ak Jehova eng sait age tugul akisoman bukuit amu bukuit ngometinye chito bukuit kaikai ocheng angomamite omwoiwech chito nematinye kole matinye amu kimuchi kechengchi asikobit konyor Bible. Kongoi mising ameche atach kiboitiot neruo
kotestai eng yoto. Kongoi kanetishet nekakenyoru akobo kiboition nekikure Paulo eng olin bo Epeso. Monday anan Jumatatu kong'ololi akobo kimarkatit eng oldab urerioshek. Kimarkatit nekibit eng oldab urerioshek amu boisiet nekiyai kiboitiondoni kikure Paulo. Ngesoman eng kitabutab boisionik ageng 19 koitenyi ko 21 agoi 20 agoi koitenyi ko 1 maksomani sinyoru forendo nemuchi isoman. Kekerei akobo atindiot nebo Paulo eng boisiet nekiyai eng olindo bo Epesoek. Kimuch konetis Paulo konet emoni bo Epesoek akobo Jehova nebo iman. Kekas kanetisiet nebo tai komwawech kole biikab Epeso ko biik chekilosu cheptelelisiek cheter. Kimukolosu Jehova alakini kilosu cheptelelisiek kikikiwai eng eunek. Ko kiit akot kong'etin ko siro kamanutiet anan ole kiiptoi bichu cheptelelisiechu ko tororen kosir Jehova nekiyai kipsengwetisiek eng ng'ony. Igere kalut nekimuch kotekyi cheptelelit nekikure Artemi. Ko ngisoman kokonin atindiotab ole kikitekta kalut. Kikiteche kalut nekale kitindoi tolochik 127. Toloita nebo kot agenge komuchi ngende toloita kot agenge ko kot. Ko ngot kotindoi kot koit tolochik 127 koboru kole ki kot nekio kabisa ako kikitekyin cheptelelit nekikure Artemi nebo kobokorio. Kale eng tolochi chutok ko kifutisiek 60 kwo barak. Yebor kole kitekset nekio kabisa nekinginyal barak ko kot neo ako barak. Ak kikure kot nebo Artemi. Kale kikiteche kora ngiro teksetab pilainichu ak inatusiek. Ko kale kikilelechen kabisa, yani kilelechen komatinye tisha. Kobor kole kibortoi tililindo nekikochin bichu cheptelelitab Artemi kole bo kamanut ako toror cheptelelit nekikure Artemi nekikitekyi kot nelel nematinye tisha. Kale teksetab koi ko kikiboisie koita nebo Paros ne purple ngeng'alale Ngeresa. Ko kale koi chuto kikitekse ko kibo kamanutiet nebo barak. Kiolietab koi chu kikiteche koi kobo kamanutiet nebo barak. Koboru torornatet nekikochin bichu cheptelelit nekikure Artemi. Kale eng koito kora anan kalune ko tolochik 36 ko kikilige dhahabu, yani mite gold. Gold kondoi kot ak alietab kot anan kamanutietab kot ko barak. Akoboru kole kakikochi torornatet ak kit age tugul nesirtot cheptelelisiechu. So kong'et asin koborwech kaluni kenai kele kakabichep Epeso ko kitindoi kamang'unet eng cheptelelisiek chekikiwai eng eunek. Notok amune asikikochin tugukwak akotekyin ekalusiek chebo kamanutiet nesirtot nebo barak. Ako kingap koit kenyitab 52 kwo Paulo netai emetab Epeso. Kiboition nekikure Paulo eng kenyitab 52 AD. Kwo Epesoek koibe logoiwek chemiachen kokakoyokto Jehova kwo emonoto. Ki eng kenyitab 53 agoi 56 ko kenyisiek 3 chotok kikimuch koboisie Paulo eng amtaenyi komdochi bichep Epeso komwochi akobo Jehova nebo iman nesire cheptelelisiek tugul chebo Artemi ak cheter chekilosu bichep Epesoek. Eng kasarata ko kesunoti Paulo kenyisiek 3 eng kebeberta nebo Epeso ko kiimuch kosir barwetab Korindoek netai ko kotoroti kenyisiek 3. Ak eng kenyitab 57 ko kwo olimbo Melita
ako kituyo ak boisiekab kaniset eng olindo bo Melita ako ng'ololji ng'alalet nekibo let nekimwochin akobo ripsetab kaniset. Ak eng notok eng kenyitab 62 komuch kosir Paulo kitabut nebo Epesoek ako kibwotyin kele kisire yekingomitei korkoret eng olimbo Rome kosirchin biikab Epesoek. Kokakomanda eng kenyisiek 3 kiakwamda akwo anyun keng'et kinde korkoret kosir kitabuni kong'ololjin biikab Epesoek, baruetab Epesoek kong'ololjin kobwotyin akobo kit nekikwomdochi eng kenyisiek 3 chekiakobata komitei koboto bicheb Epeso. Ne kito neking'ololji Paulo bicheb Epeso ako ne nekibit kamune sikemwa kele kemarkatit eng oldab ureriosiek eng betuni. Ko ng'oliot netai ko king'ep kwamda Paulo ko kimwaita akobo Jesu nesobei, kimwaita akobo Jehova neke kipsengwetisiek ak ng'ony. Ak eng notok ko kikas biik ng'oliotab Jehova akoboibochi akobwonji yetunoni kosub ng'oliotab Paulo amu kakokas akobo Jehova nesobei nemakiyai eng eunek ako nemite barak ako kiyai icheket. Ako kingobwonji ng'oliondoni akotach ko kimi kitong'ik nekindochin chi nekekikure Demetrio, kitong'ik chekitonyi cheptelelit notok kikure Artemi ak cheptelelisiek alak chemengechen chekipkindoi hekalut sikeolei asikeib kwoloi biik kora kobo korik akoib kondoi kora ipkindoi hekalut ko kitong'ik bichu cheptelelisiek. Ko kimung'aret nekio katang'etab cheptelelisiek nekiipchin kelchinet neo biikab kitong'ik chekimite emonotok ako kibo komonut amu kikochin chi kito nekimuchi kolos koek mungunyi. Lakini kingokwamda Paulo koyach kewirta cheptelelisiek chekikiwai eng eunek kikeyai Demetrio ak kitong'ikchik akobet kalasunet koistogei kalasunet nekibo Artemi notok kibo Epeso nekikilosu nekikitekyi hekalut. Ko ngap kiro ng'oliondoni kakowektakei let biik eng kalasunetab Artemi akobwonji Jehova nebo Paulo konerekso kitong'ik akotoi koyum biik kole ongebe kikure kimarkatit necham eng emoni kekure maandamano necham ikose kolen biik akietu. Kong'etyo bichu akole ongebe akichek kemwa akietu akobo Paulo ini amu kakobit asenet neo ama asenet kityo nebo silingishek. Kakoyait mung'aret eng emonoto amu makomi taldaisietab cheptelelisiek. Koleji bichu ongebe as keng'alal amu ng'oiyondit nemitei komakobo mung'aret inegei nekakwo ng'ony eng amdaetab chichi kikure Paulo. Ngisoman eng kaitenyi kot 34 no 27 akoi 34 eng boisionik 19. Kole ng'oiyondit neo ko kakoek makomi konyitet netekekonyiti cheptelelit nekikure Artemi. Kakobet kalosunenyi amu chichi kikure Paulo mako mung'aret inegei kiiti kele puch cheptelelinyo amu amdaetab chichi. Kale king'ap koum chichi kikure Demetrio kobwa biik ng'isiat chekibwa kimasta nebo nekicham keyae mung'aret ama yotok kityo koyach keyoptogei kebe anyun emet kimasta nebo ureriosiek neimuchi koteb ng'ony biik 25,000 akinyi biik kiwanjet nebo ureriosiek kokas ng'oliotab Demetrio akole king'ap koit yundok kale kotienso saisiek 2. Tiendo nekitieni komwoe kolen o cheptolelit nebo Artemi nebo Epeso, o Artemi nebo Epeso, sorry, kimwoe kolen o Artemi nebo Epesoek. So kikitienso kechandan kecham kelen akietu kolen ichek o Artemi nebo Epeso, o Artemi nebo Epeso, o Artemi nebo Epeso. Kimwa saisiek 2 akoi koit chito nekikure Clark neo eng emonotok komanda bichotok akomwochi koleji angot ndomwara akowokyi akobo chichi kikure Paulo komotinye basis nebo wakang'wong mamite ng'o neorwokyini ra ole ngaine. So makoi angot ndoberani ole kobe maandamano anan komami chi nekaswa ng'olionotok amu matinye basis maandamano neng'wong'et. Lakini nakarap koi amu mami akot ng'atutik ng'alechato
Eng notok biikab Jehova keker wasanganetab kei nebo bichu amu boisiet nekakwai Paulo eng kenyisiek 3 eng olinto bo Epesoek. Kenyisiek 3 ichegei, lakini king'ololchi bororiet tugul nebo biik ng'isiat kou kokas biik chekibo taonit notok ko kisirei 250,000. Lakini king'ololchi Paulo eng kenyisiek 3 akibit walet neo eng emonotok amu kiboisie Paulo taburitab Jehova. Lakini kikiusaus Paulo, kikinyalil ako kitonon akot kendo korkoret ko kitonone ng'oliotab Jehova. Eng notok siketoroti lesson eng yu komwa eng yo eng kaitenyi 20:19 ko kasaritak ko kamanda Paulo kosaiseret kaniset ak boisiekab kaniset amu kimandoi kowendi kokakipakende korkoret. Osirchi barwet kole abwatwo kale maring kale kiang'ololwo eng kaming'inetab kei ak beekab kong ak temisiosiek tugul. Kole ko maring akot amwowok tuguk tugul chekinyolunot. Eng notok ko kimwochi kaite 28 eng boisionik 20 kole oripkei ak koboto kaniset nekikonok Jehova. Kalamu bwone suik akobet akwet akonyalil akwet akotaryon akwet kabisa kotko makomitei amdaetab logoiwek chemiachen. Konech nito kobwatwech kole kiamdoi logoiwek chemiachen. Yeboisie tabernatab Jehova keamdoi kou Paulo. Lakini kinyoru usisiosiek, kinyoru tiemutik cheechen yekimite bane. Lakini kamwae Paulo kole ongeripkei amu ribetab kei nekiribekei ko ketiegei Jehova. Yebwa suik komat kobesiech akobet kotaryon akwetab Jehova. Lakini kieku agenge eng kabwatet agenge kondoi tabernatab Jehova akeyai boisioni bo logoiwek chemiachen. Akikilgei kora eng boisiet kaite 34 komwae Paulo komwochin boisiekab kaniset kolechi kalen mami kiy nekiasom. Kiayai boisioni aboisie tugukchuk, kiaboisie eunekchuk ayai boisiet asikobit ayapta logoiwek chemiachen. Ongeboisie kit age tugul nekitindoi biikab Jehova eng kasarta nemitei asikobit keyaptae logoiwek chemiachen. Yemitei nyalilda, yemi bichiindo, yemitei rerutikab tuguk ko tutigin chekitindoi ak Jehova kokonech tamirmiriet neimuch kisuldae boisienyi yebukibune usosiosiek ak nyalilda. Ako yotok alen ng'ondoiye Jehova asikobit ketestai. Angot ndawasangani emet neune, kingen kele yotok yewasangan ko luget nekeborgei shetani kole kaketiny ole ng'wan. Ko yekitiny ole ng'wan kokonech Jehova kimnatet ketestai mising kemwa yotok ng'wan amu imanit ng'wan imanda ako kotiochi chi imanda. Atache kiboitiot nerubei sikobit kondoiwech kora kotestai eng kanetisiet. Kongoi mising Ramaru eng kanetisiet nekainetech. Kebeberta nerubei nebo kwaeng kasi kong'olole lion nelen keipchi it barwet nekikisirchi Epeso. Nwai nitok mising amu mwoe kityongon leu barwetab Efesoek nekikisirta. Kou ye kakekas komie eng kanetisiet nekakesomanwech ko kamwoiwech kele kimanda Paulo ako kiwo nganasok cheterter koibe logoiwek chemiach. Ako kitoi kaniset eng korik chebo biik amu kimitei kaimutik eng kwenutab kristianik. Kristianik chekinyor eng Efeso ko kristianik chekibo bororiosiek chekiyan ng'alek chekibo Yahudik ako mising ng'alekab Jesu chekiamdoi Paulo. Kakimitet mising neking'alal Paulo eng yu ko kitieme eng oret age tugul kokimit lumeiyotab kayanet sikobit kosor sobonwekab chechang cheki biik chekibunu bororiosiek. Mitei kristianik yu che Yahudik che ng'ering ako oindo nebo biik chechang chemi Efeso ko kakekas ko ki biik chekibo bororiosiek ko bichoto ko kisoe kanamonik. Ko kanamonik chekimitei kakekas Kiptaiyat ak kamuktaindenwa nekekure Artemi. Ne eng kasarta age tugul ko kimitei barakutab mugulelwekab bichu eng kanenwa. Kitiem Paulo kosir barwani kobun kiboitiot nekikure Tokiko. Tokiko ini
ko agenge eng kiboitiot neki chorwet ako kinekite mising Paulo. Ko kitiem eng oret age tugul kokimi logoiwek ak kokochi kimnatet sikobit kokimit kaniset nekibo Efeso. Kitestai Paulo eng oret eng barwani koboisie saisiek che nyikisen amu barwetab Efeso ko barwet nekikisir komite Paulo korkoret. Kakerat inendet eng Rome. Ko ngosire barwani kosire barwet kosirchin kristianik che ingen. Ako mising kosirchin biik chebo bororiosiek che kakoyan ng'alek chebo logoiwek chemiach. Ko ngisoman mising kitabuni ak barwani ko kamwa kole eng kebeberta netai eng nekasir eng barwet amu keipchi barwet netai kong'olole akobo ng'oliot ne ikot icheket eng Epesoek 1:1 ak 2. Eng kebeberta nebo oeng kong'olole akobo kaberuret. Epesoek 1:3 akoi 14. Ko ng'oliot nerube kokeny ko saet nekisochi kristianik ako mising kokimit icheket sikobit kotiegei Jesu eng ng'omnotet eng Epesoek 1:15 akoi 23. Kong'alale kora akobo sobet nebo biik chekibek amu kibek komengen Kristo. Ko chi nekikolel eng taitab Jehova kekure kikome, lakini sabe chi yekatach Jesu eng muguleldonyi. Ng'olole Paulo kora eng kanetisienyi eng yu akobo Yahudik ak biikab bororiosiek. Kosub kora ng'olole akobo Jesu nesorunindetab biikab bororiosiek. Ng'olole kora eng yu akobo kimnatetab logoiwek chemiach mising ko chamyetab Jehova eng sorunetab biik. Ikimiti biik sikobit kotuiyo konyor kaniset katuyet eng Kristo kou yetuiyot kipsengwet ko agenge komeche kotuiyo Jehova kaniset ak inendet. Eng kanetisietab sirutichu ko kakon Paulo eng boroindo leu barwenyi nekikisirta. Eng let kokesune akobo ng'alek chemwochi kolen kongoi akomwochi kolech otestai eng logoiwek chemiach akoibchi bororiosiek tugul. Ko ng'oliot neo mising nemi yu kele keipchi koboru kele ng'oliot neng'olole mising eng kitabutab Epesoek tugul ko ng'olole katiang'natet, katuyet, kapchi, kwanda, sigindet ko baba, mama ak lagok. Ng'olole katuyet nebo sobetab kapchi kotuitos ak Kristo. Ako ng'olole katuyet nebo kaniset ak Kristo Jesu. Paulo ko kikimit mising chomyet nebo katuyetab kapchi sikobit kotuiyogei kaniset ak kipsengwet koek agenge. Ko ng'alekab Paulo eng kebeberta nebo kwoeng kasi ko kanwagen kou notok ak kikimit mising kimnatetab chomyetab Jehova eng kwenutab kristianik. Atoi chito nebo nerubei Pastor Jemagar. Kongoi kiboitiot. Koi kakinetkei kong'ete taunet ko kakeker kele kisir Paulo barwani nekasirchin kanasetab Epeso. Amu kiakwai boisiet eng kenyisiek 3 kot kolumda kaniset eng kanasanatak. Ko kinyo koet kaniset koit konyor asenet neo nebo kwong'ut chemung'arainik chekikitong'ik chekichobei cheptalelisiek chebo Artemi chekikutumchin. Nganasani kokeny komang nganaset inegei nebo mung'aret ako ki nganaset nekiikwenkwenutab nganaset nekibo tinit nekio kayanet nekibo Artemi. Kou ye kemwa pasta ko kiiywei kole ma mung'aret inegei neibuti ako ibuti kora yecham kobendi biik ng'isiat chepkosoe Artemi. Ko nekit ki nganaset neo ole kituyechin eng kayanetab tinitab Artemi. Ko kiiywei as kole ibuti mung'aret ak biik chekatotokobendi kanisa amu ngoba biik kanisa ipkosoe koteshi kwal tuguk alak. Ko naak eng kanasanatak amu bendi biik chekitoek konyor ole koruei ole amisie koet eng kanaset amu kabwa toek chemosyin yundok. Ko noto amune katoi Dimitri ini keon Paulo kisase akoi koyait kwo ko kingya kobatas kenyisiecho ko nekap kosir barwani Paulo ko keiywei kole abich ing asiste kwa chimonjororiot amu kakirata koba kayanenyu kotuitui kayanetab kaniset eng Epeso. Kemwa kora pasta
kuwi kakomwa kiboitinik alake kele kitabuni ko kipcheunoe. Kitabutab Epesoek 1-3 kong'alale boisietab myeindo nekikiyai eng Kristo Jesu ak boisiet nekiyai kipsengwet eng tetutietab sarunet. Kolewenech, kosorwech netai, ak kolewenech akoyai keku chewerik ak tibikab Jehova. Tatya kondayai ng'okset eng tamirmiriet ne tilil akoyai keku borto agenge. Asikobit kowalech betut eng betut eng kimnatetab kamugetab tamirmiriet ne tilil keku agenge ak chechobotin eng boisietab otisiet. Kebeberta nebo aeng ko yekakekurech ak kelewenech ak keng'ochech eng tamirmiriet ne tilil, ko tuguk tugul chekakwoiwech Jehova komi tebutiet as, amu kakesorwech ak kiityechi imanda. Kokanyol ketepto ano? Kokakesorwech. Kebeberta nebo aeng nebo kitabunitab Epesoek kong'ete kurget 4 akoi kurget nebo 6 kong'alale tebutik choto. Nekakesor ak kiityi imanda kokanyol kotepto ano? Komwa anyun eng yoto kole kebeberta nebo inendet nekakiityi imanda ko ne boisionik chekanyolchi kwai. Netai ko korib nyitatet ak neregek chesutyin chito, amu matingakiityech imanda kotaketinye tuguk chemanachi kechunchunye eng ng'alalet anan ketiye ng'olyo, akobit neregek akobit tiyet ak toiyet. Ko netai kokalo ingoek tamirmirietab Jehova nekonech kowalak sobonwekyok yekakiityech imanda akoek Jesu nesobe eng achek asikoisto nyitatet akokere chomyet. Nebo aeng ko ole king'ololchindoitogei kityongon ako keku chetinye nyoetab kat. Kong'ete kurgetab 5 kong'alale akobo atebet nebo simdo. Ne boisiet noe tamirmirietab Jehova eng Kristianin eng atebetab simdo neo nebo ibetabgei ak sokset. Tatyo kole oret kityo nekimuchi kimuge ko koek tamirmirietab Jehova nekenyit mugulelwekchok. Amu yekakonyie kimnatetab tamirmiriet ne tilil kurget 5-18 koek anyun chekimuchi ketebi eng kalyet. Noto amune sikong'ololchi sigik ak lagok eng kurget nebo 6-1-3 kole lagochu okasis sigikwok ako kwek sigichu motajataj lagokwok. Yep kosulda asikuno kong'it kemi kebeberta nebo let eng kurgetab 6 kong'ete koitetab 10 ko une luget nesetyin setani kaniset. Amu yekakiityi imanda akeal kaniset akiloksechi ko ae Jehova ae setani luget, amu borie mureret nenekit kochopchigei tumdo nebo arwet. Ko ne tuguk cheboisie setani? Koborwech anyun karik tugul chebo luget che akoi kilach ko ki kristianik asikobit kowalak logoiwek chemyachen koek cheiborugei eng atebetab itonwekchok akokere ng'ony kole iman kiketebi ak Jesu. Mising yutok kong'alale as akobo ole taune lugoni, amu lugoni kotaune kapchi. Konoto amune eng kurgetab 5-22 ko king'alale Paulo kaniset eng oret nekitom kong'alale chi kole kaniset ko mureret nebo Kristo, metit manung'otiot kouye metit Kristo. Akobor as nguno kole tuguk aeng chemakat eng kobokorio kokotaune kora kole akwek manung'otoichu ocham osotikwok kouye kicham Kristo kaniset. Ak yekakocham manung'otiot osotionyi konye kochut chomyonotok netinyegei ak osotionyi, kochut osotiondonoto akine kokasit manung'otiot akotegis. Ko tukchoto aeng cheikochin kaniset koek neibortoi telunotet ne inegei ole soptoi kapchi akoi koker chechang chekitorobe kole iman ngotko ka sobet nekikurchech kipsengwet koni. Kounoto amoche awang'une kit nekamwa kole eng kurgetab Epesoek
aeng koitit 10 komwoe kole kurganatak Epesoek aeng koitit 10 ko neketuiyo kebeberta netai ak kebeberta nebo aeng. Kamwa ale kebeberta netai ko tetutietab sarunet ak tuguk tugul chekekiput sikoityi imanda. Kebeberta nebo aeng ko ole kimuchi kebendate oretab tamirmiriet asikobit ketach kebeberta nekikwaiwech kipsengwet kesop eng kebeberta nebo sobetab chito sikobit kotok keljinet nebo sarunet nekikenyoru eng Kristo nekikiyaiwech eng Jesu akomwa kipsengwet kole kakokeskei. Kokonech Kristo koityech imanda akotililech eng kayanet sikobit kotok telunotet nebo kit nekikitach eng Kristo koek nao nesobe nguno eng orititab Kristianindet sikoker ng'ony. Ko kurge neituitos choto tuwai ko Epesoek 2:10 nemwoe kole amu kiyautik eng Kristo Jesu nekikiyai akobo boisionik chemyachen. Kakeker kong'ete koitit 1 kurget 1 akoi nebo 3 sikobit kebendate boisionik chutok chekishokochobwech Jehova sikebendate chotok eng inendet. Ne chutok kong'ete kurgetab 4 akoi kurget nebo 6. Kebeberta netai ko kikiityech imanda nekure justification eng Ingeresa. Nebo aeng ko sanctification. Kit nekikiyaiwech eng orititab Jesu kokanyokosop Jesu eng oritinyo asikobit kotok logoek chebo keswot nekikemin nelel. Kebeberta netai nebo Efeso kong'alale keswot nebo sarunet. Kebeberta nebo let kong'alale logoek chekamang'une keswondanotok. Kounotok yetesetai eng kuotaini anan roboini ko ngotoretech Jehova asikobit kikuye kitabutab Epesoek akenai kele kikikur kaniset nebo Efeso asikobit koek inganaset nemi kwenkwenutab besiobor sikobit kopcheitaege ata logoiwek chemyachen chebo koityinetab imanda eng kayanet akewal yekitebe setan eng hekalunyi koek hekalut netilil nebo Jehova ne notok ko inye ak ane. Ngotoretech Jehova sikikuye myeindo nebo keswotab sarunet nekikikolji mugulelwek chok eng Jesu tatyo komang'unenech logoek chebo keswondanotok. Nito somenyu eng kainetab Jesu ngatach kebeberta nebo let ne imuchi koib tuguchuto tugul eng kanetindet nebo let. Kongoi mising Pastor Jemagar. Kitesetai eng kitabutab kimi kongon kasi asomaraisani ko kongoi kanetik chekako konetech eng tai yo. Kitesetai kekere eng betutab mut komwae akobo barwet nenyitat Kristo. Kikere baronochu as chekisir as Paulo kosirchin Efeso. Kekere eng tai kakerong tai yo kele kinde korkoret inendet komelen kele kipkosis. Kikere kele kakerong yo kele eng Efeso ko ki emet nekiyo ama kiboto ak kindochin chebo 4. Kikiti kele ki nebo 4 eng ematinwek cheechen eng Rome eng betusiek choto. Ako kitinye biik chekichang mising, kikere kele kimi chemung'arainik chu kwoldoi cheptalelisiek chechang ko kikakonerekso icheket mising amu en amdaetab Paulo nekikakoit kosik biik chechang koyan Kristo akometo makwale nenyi makwale cheptalelisiek chu. Ko kinerekyotin mising lakini ko kingoit akine Paulo korkoret koker kole kito nekimi kokimit kosir baronok akokimit biikab Efeso. Ki chechang choto ko chiki kristianik ako kimi alake kora chikitesetai kotokoote cheptalelisiek alak ko kimeche kotestai kora amu kikere kele kimi biik chechang kanasanatak mising. Ko kitestai anyun Paulo kokimit ako kitokyin bichu konet akobo Kristo. Nekingome Kristo akong'et kora ko kiboto torornatetab Jehova. Ko ki the center anan the center nekibo baronokab Paulo ko kitokyin biik tugul Kristo. So komuch kotestai kora chun alake chiki kristianik kokimekitu akonet icheket chun kora chikiso cheptalelisiek sikobwonchi Kristo. Kale kicheng'e Paulo kokimit bichotok kokochigei Kristo eng nebo kiptamirmir
nebo kayanik eng Efeso. Igere eng yoto kele tetutiet neo neboisie kokong'alale akobo kaniset akoyai kou notok koboisie ng'alek che nootin mising kou nekimwa kole kaniset ko borto, kaniset ko tekset anan hekalut, kaniset ko mureret, kaniset ko luget. Age tugul eng kororonindosiechu koboru maket ak katorchinetabgei nebo Jehova akobo kanisenyi. Kigere eng yoto kele kakiletabgei nekimache Paulo mising kokochi bichu kokonai kole mami ichegei akomi Kristo. Ki biik chekikakonet Paulo bichu ko kimeche konai kole ki ing yoto kora ko kobwat biikab Epeso kobwat akobo kristianateng'wa. Kisir Paulo barwet kosirchin icheget amu kakitesetai kale eng kenyisiek chekikakosirto eng yo ko kikakoimgei chemung'araisiek mising akobo amdaetab Paulo amu kisa ichek cheptalelisiek chechang. Cheptalelit nekikure Diana nekibo arawet kale macham anyun chemung'arainik chotok ako kingomi korkoret ko kimeche kokimit abwati ale kaketchigei eng yoto amu kami some disturbances kidogo yoto. Kanetetab kristianik ko kineti akobo Jesu kokerkeindo ak baronok choto ko kinyitat tekisto akobo Jehova, kitorori Jehova akotechi biik tugul chekisomani baronok choto konai akobo Jesu. Kingen ine kole agoi kokimekitu kristianik ngot konam ng'alekab Jehova akonetkei akonet biik alak kora. King'alale Paulo toronatetab Jesu ako kimwachi Paulo Epesoek akobo tetutietab Jehova akobo biikchik ak kanisenyi. Ngemi eng Kristo keyoe imanda, kiyochin biik alak imanda ak keyochini tuguk chemiachen, kiyochin ak kemokyini chitugul kit nemie. Ngemi keborchini biik alak eng atebosiekchok atebetab Kristo. Kigere eng yotok eng summary eng yotok kole kinyoru kakuyet kele Epesoek ko kikisirchi kayanik chekimeche kanetisiet akobo ole tertoi kachutet ak yomisiet chekitesetai eng betusiek chotok. Kigere eng yotok eng Friday komwae akobo atindiotab biik chekiboisie ng'orset, chekiboisie kainaikab Jesu. Ngesoman eng kitabutab Boisionik 19 kaite 13 agoi 20 ko kakero eng yotok akobo biik chekiboisie kainetab Jesu. Ngasoman eng yotok kidogo kale 19 kaite 13 komwae eng yotok akitoi Yahudik alake chekiombenoti chekilen koon oik komwa kainetab Kiptayat Jesu eng icheget chekitinye tamirmirik cheyachen kolen ayosiewok eng Jesu neamdoi Paulo. Ak kimi werik tisabu chebo Skeba, inendet Yahudiot tisindet neo chekiyae ng'olyondonito ak kiwolchi tamirmiriet neya ichek kolenji angen Jesu ak angen Paulo ako akwe kong'o akitorombenchi chichotok kitinye tamirmiriet neya ichek akonenet ichek akoterter kot komwee komanda eng koyotok achingor. Kakekas akobo chotok chekiboisie kainet kole kelechi kokikweshenen kelechi kingen Paulo ako ng'o akwe. Mwawech Luka kole eng yotok komwae kora kole kimi kayanik chelelach chekinyor kakuyet nelel akobo baunatetab Jesu chekiwirchi mabukoisiek kwak
chebo ng'urset chekibo alyet neo. Ikase kele kingokas yoto kokiwirta bukuishekwak chekibo alyet neo, kakile ndikikiwech eng betusiechotok ko kibo alyet ngiwech eng dolainik ko kibo dolaishek million 4. Iboru ng'olyondoni kamanutiet ak kebeberta nekitinye bukuishechotok eng sobetab betut age tugul nebo bichotok. Kimakat kamuktaetab Jehova sikomukak kirwokchi mugulelwekwak koyan kosik. Kakekas eng yotok as kele kiwirta bukuishechotok ak kikibel. Eng yu komite tebutik as chebo ketebe eng yu, kale kinyoru kikuye kele Epesoek ko kikisirchin kayanik chekimeche kanetisiet akobo ole kitertertoi kachutet ak kayomsoshek chetesetai chebo kimnatosiek chebo yaitiet chebo kipsengwetishek. Kikere eng yotok mi tebutik eng yu cheameche amwa asikobit ngomi chi eng kokwek komuchi owalu. Kale ne kimnatosiek, abwati ale kakesoman eng tugul, kale ne kimnatosiek ak baunatosiek cheboisie eng ng'onyuni ak eng sobeng'ung eng rani. Eng or ne neiborugei kimnatosiechotok icheket koyome kayanik kotoror ak kokonyit ichek nekata ikoitoi kondit nemaburgot eng Kristo netoror. Eng ng'oliotab Jehova nebo tetutiet nebo betut nekiyomgei sikoyum tuguk tugul eng Kristo koboru Paulo kamang'unet akobo betusiek chebwone. Chotok kenyorchini kitabutab Epesoek sisoman Epesoek 1:18, Epesoek 2:12 akitestai. Kale amune sikoyoni kole mi kamang'unet akobo betusiek chebwone. Eng sirutik cheisubi eng Epesoek akoromit Nandi. Ale eng Epesoek iarortoi ano Paulo kamang'unet neo nebo betusiek chebwone nebo weketabgei nebo Kristo. Chotok tugul kenyorchini kitabutab Epesoek ako kotomo ketar eng tebutik chotok kasoman ko tos mi chi netos kong'alale kidogo. Kongoi Eva. Eng kebeberta neketeb eng tebutyet nokobo tai ko kami ng'olyon nekasir chi Ingereza kole every person, every marriage couple needs to understand that their relationship takes place on a spiritual battlefield, not a romantic balcony. Sobetab chi age tugul eng achek komele nu mureret ak sandet chekituiyo akeba kelany tulwet sikeker anyun atebosiek ak toptok chekokororonitu. Kale katunisiet age tugul ko iyoe katunisionotok anan itou sobetab kristianateng'ung kokechut luget nelaldos kotiek ne nguno ko kapchi age tugul iteche kot yemite luget ako kakurok Jehova kwek tuwai somuch otonon eng kwenkwenutab lugoni kiboregei siobarte songolietab Jesu. Ole ngami luget ng'ony komugul komi kalyet yetun mwechi biik nekotech ak kwondong'ung irimet kitigin ak lagokuk ak biikab kokwet asiwek yotok yemwechin chechang. Ko noto amune komi tiemisiosiek ak lugosiek chesetyin meng'atosiekyok ak korik. Ngobitu chemarget eng kwenutab monung'otiot ak osotioni anan kowalak lagok koyakitu anan kowalak sigik eng lagok ko amu mite luget netesetai eng eut nebo tai ak nebo katam.
Okay, ko kwe ke tieno ke Jehova. Obar ka song ko lien ni. Yenereji akwa membu bunyot eng sa. Ngoy mengato shek yo. Ole mujin go potin wekyo. Amu yuta nege yemi te gune. Amu mi Jason kanasani. Agrib moni. Lakini inye kita ke amege si nyinyi ka jege nga jege. Kuka kunyo bunyot ori. Negatayo yuta. Pika eng. Chena mesong ko liet ap Jesu. Asiko tejri med. Kuka kubut kunyo. Una taongi kuye na ikele petu tagatul. Eng sabengung na Kristiyan na tet anang gumeng atengung na bakapchi. Imi kwen utap luget. Memi gityongo nagalenyo a romantic balcony. Imi luget kwen. Kongway. Kongway missing tibaitini nga Jehova. Nega o panuan ngapsa payata about nega ginyoro somane leo inyo o yegitare about amajata basi kusai meje asimege. Ongeza anyun. Kamuktaindet Jehova ne sabe gaigen kiwegu ngongo Jehova nenya amu mnyinda ngok chamyengung na gaigonech eng betutab rani. Pakitau kitabutab Epesoek ak Paulo. Ak baronok akesoman akobo baronok chikisir Paulo. Kisomin Jehova nenya asikobit koek netechech akekuye akenai Kristo missing. Konech kinetkei akenain missing kamuktaindet nyo. Ara mami kiy nekinetin eng tugul chekakokas ngolyondoni eng betutab rani kongoek chetechech achek tugul ngolyondeng'ung Jehova nenyo. Akoek keeku chekikenin akiparte chamyeng'ung. Mami kiy nekinetin kwa myindang'ung akitebi kobotech akoi ketuye eng wikit nerube kora tesetai eng kitabutab Epesoek amu kisoe akilosun eng kainetab Jesu ne Etindet nyo. Amen.